Tih si. Ne vem, videla sem en video danes. En folk je tipo psa. Zajebam. Kaj je bilo iz filma? Ali zares? Ne vem. Mene postane ful strah, ko vidim taka sranja na Facebooku. Ampak pol si 1500-krat poščetkam zobe in je kul. A ti ne zakrvavi od lesni? Ne, je ful mehka ščetka. Ej, tam si nisem umil zob.